lepas, relax. Jadi kumpulkan semua angin jahat yang dalam tubuh badan. Okey, keluar dan keluar dan keluar dan keluar, lepaskan melalui mulut. Lepaskan dan lepaskan dan lepaskan. Dekat ujung jari tu boy, dia akan rasa macam satu macam lampu suluh, nanti dia buka, lepas macam tu. Faham maksud dia? Keluarkan habis yang terkumpul di bahagian perut. Lepaskan melalui mulut. Keluar semuanya yang ingin jahat. Bisa-bisa segala lendir-lendir kekotoran di dalam tubuh yang tersimpan di dada, yang tersimpan di belikat, di pinggang, keluarkan semuanya. Lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Lepas. Lepaskan semuanya. Keluarkan semuanya. Angin-angin jahat keluar semuanya. Lagi. Dan di dalam perut